Na vile tunafanya kazi hapa Kiharu, hakuna contractor. Contractor ni wananchi wa hapa Kiharu. Ndio maana gharama inaenda chini na kazi inaonekana kwa wingi. Na pia hii mjengo itafanywa kwa hiyo njia ya labor based bado. Ndio watu wa kujenga mawe watoke hii area ya town. Watu wa kujenga wa kupaint watatoka hapa tu. Kwa sababu tunataka hiyo kazi ibenefit pia watu ambao wanakaa hii area, tunafanya maendeleo. Na ya mwisho, vile tumeendelea kufanya, mimi naonelea kama vile wadosi wangu wamenieleza. Naonelea kama vile wadosi wangu wa Kiharu wamenieleza. Wamenieleza hawa ni gumu sana Mkenya akubuke matamshi ya Mheshimiwa Mwai Kibaki. Pia ni gumu sana wakubuke Mkenya yeyote kukubuka vile matamshi ya viongozi wetu wa hapo awali. Ile kitu that overrides the test of time is what you do, not what you say. And therefore, even with all the issues that are ongoing in our country politically, sometimes it is also good that we speak through action, we speak through what we are doing, kwa sababu yale tunafanya kama kujenga hii barabara ama shule, hakuna matamshi ambayo inaweza fanya kazi kama hiyo. Ile itafanya hivyo ni vitendo. Tutaendelea na hiyo maneno ya kufanya kazi, na tutaendelea kuheshimu kila mtu, na tutaendelea kuachia kila mtu afanye kazi yake, na huyo mwingine anatuachia na sisi nafasi ya kufanya kazi yetu. Na tukifanya hiyo kazi ya heshima, we keep repeating kwa sababu ni important. Nchi inaenda mbele kama watu wanafanya kazi kwa heshima. Lakini isifike pahali heshima izidi sana, watu fulani wafikirie kuna watu wako na uoga upande mwingine. Kwa hivyo ni vizuri sana hiyo heshima, mtu afanye kazi yake. Na mimi kama Dede Nyoro vile nimesema hapo awali, na heshimu kila mtu, lakini kwa hii dunia there is only God to be feared, not any human being. Na hayo yote pia tunasema pia kwa heshima. Na ndio maana mimi nimekuja hapa tufanye kazi ambayo inaongea kuliko matamshi. Hii barabara inaongea kuliko hata nikiongea hapa miezi 2 kila asubuhi nakuja hapa kuongea. Kuna matamshi itateka hii barabara, na hakuna itateka hii shule. Na wakati ya hapo beleni ikifika pahali watu wataongea, si mdomo iko hapa. Mdomo iko hapa, watu wako, hakuna pahali tumeenda ama ni aje? So mimi niseme nimeshukuru sana kuja hapa leo. Na ile kazi tumekuja ya miradi kama hii ya barabara tunafanya kwa sababu miaka michache tu iliyopita, kama 2 years ago, mimi nilichaguliwa mbunge wa hapa Kiharu. Na mimi nashukuru watu wa Kiharu kwa sababu walinichagua kwa heshima sana, hata bila gharama hata ya posta. Na mimi pia nashukuru sana kwa sababu nimepata muda huko Nairobi ya kusoma mambo mengi ya kwenda juu, ya kwenda chini, ya kwenda side, ya kwenda hii pande nyingine. Na mimi nashukuru sana kwa sababu ile kazi ambayo Mungu ametupea mimi kama mbunge wa Kiharu, ametupea pia uwezo wa kuendelea transforming our communities. Tumekuja kwa sababu ya hii barabara ya hii Kadudu Estate, na hapa sio hii barabara peke yake. Tumeweka pia koroga barabarani ile ambayo iko very steep. Na tumekuwa tukifanya hivyo hapa Kiharu in all the steep areas. Tunaweka hiyo concrete, na tunaweka kwa sababu hatutaki kupoteza pesa ya umma kila wakati kukinyesha. Ukiweka concrete kwa barabara kama zile tumeweka hapa, hata kukinyesha, ile mvua imekuwa hapa Kenya mwaka jana, barabara iliachwa tu bado iko sawa sawa. Tunafanya hivyo pale Murarandia kwa sababu pia iko very steep. Pahali kwingine kule Gaturi, na in all the wards in Kiharu hakuna pahali hatujaweka koroga. Na kwa sababu iko bei kali sana, tunawekaga pahali ambayo moram haiwezi shika. Na ndio maana pahali kama Kadudu ambayo iko steep is one of the areas
ambazo tumeweka hiyo koroga ama concrete. Na ya mwisho ni kama hii shule ambayo iko hapa, shule ya Kadudu Primary. It is a new school we are starting. Na hiyo shule imegharamiwa 100% 100% na CDF ya Kiharu. Tumeleta cheki ya 5.5 million. Tutaongeza ifike milioni 10. Wa mwisho fio nitaigwa maundu maria mothe mwakiaria na ndona nimugucitie hiyo maundu mothe ikonidi kuongerera na Wambui ni agweta na ni ngwenda kuuga o hau agweta ndindi nyorori uyu wi mbere yanyu ri ithe towe wanyitagwo muthenya uki akagirwo ni thigari igana na ndaretigira koguo makinya maria turakinya matha ici ri ithe ne tugicenjetie o uria watumagirwo thigari igana ri ithe towe wi haha ni amakaga hindi iyo no amake riu koguo o uria Ngai araria tuhete makinya siasa-ini no athiaga agitunagia uria mundu agirwo ni gukinya makinya make na ngona darora kahinda karia ngoretwo siasa-ini ndathoma mabuku ma tongoria mana tongoria ndathoma uhoro wa Mwai wa Kibaki president wa bururi wa Kenya ndathoma uhoro wa mundu ta Tony Blair wa kuria Ngeretha ndathoma uhoro wa muthuri witagwo Lee Kuan Yew wa kuria Singapore ndathoma uhoro wa muthuri witagwo General Park wa kuria South Korea ndathoma uhoro wa Nelson Mandela wa kuria South Africa ndathoma uhoro wa atongoria acio othe nginya Abraham Lincoln miario yao ndirikanagwo muno kiria kiririkanagwo ni atiriri ciiko ciao ciatigire bururi wao uhana atia na ndimuhe ngerekano ro nini niguo muone ni ki gitumi kia rimwe to nginya mundu atiria kiheana ng'ano nyingi hari na muthuri kuria South Korea muraigure ndirathoma koguo ndamuikia maundu ta macio ma South Korea mukanjohera hanini ni tondu ni maundu mathomithagio nani muthuri ucio atuikire president 1960 kuria South Korea mundu wa South Korea hindi iyo utonga wake wari muthina thinu gukira mundu wa Kenya wa mahinda macio yani kungiatarirwo o utonga wa mundu muikari wa South Korea ari muthini gukira muikari wa Kenya muthuri ucio agiuka na muthuri ucio ari jeshi General Park na ndari mwire munene na ndari maundu maingi in fact ukitha speech ciake ndogo ciona nyingi akiuga ni arenda gutwara bururi ucio wa South Korea kundu kuraihu na akiuga njira ria kuhuthira ni njira ya biashara cia andu kiumbe acikurie inyitirire muthingi wa bururi ucio hari kambuni imwe anyitireire ni ta thimu ino yakwa kambuni etagwo Samsung iyo ni kambuni ya South Korea gari na generator iria cietagwo Hyundai ni kambuni imwe ya South Korea ya kurire hindi ya General Park imwe ciendagia thamaki agiciteithiriria igioka ithondekete indo nyingi ta ngari nginya meri muthuri ucio ikarire miaka 19 na indo iria South Korea mendagia nja wa bururi ciakurire maita 364 iria cietagwo exports tondu we ugiria gukuria bururi wa South Korea na kindu gitagwo export growth economy ni githungu kiiki ndiramwira no kina urutani muthuri ucio ndamugweta mbere yanyu ni ona agitwo ni mwathani ndiari kuo ndiaciaritwo no turamwaria baratha-ini Kandundu na nie ndinamwira uria ugire ndamwira uria ekire twanyitana muthuri wa kuria Singapore wetagwo Lee Kuan Yew kabururi gake ni kanini mugunda ni kanini maundu mothe kari kanini ndari na miario mingi okire agitransform economy ya kundu kou riu mundu wa Kenya utonga wa mundu wa Kenya na tocio ndagweta wa South Korea kana ucio wa Singapore ni maita over 15 guthie na iguru
ati utonga wa mundu mwa South Korea no wikirire utonga wa andu a Kenya ta 20 kuona mundu ucio omwe na ni bururi wari handu hamwe na ni bururi riu woyo makinya ngurani na njira ngwindira geria kuga atia njoke Kenya kaundu njokagira nginya ha munjini ndiracokerire haha ingioka ndimurie bwana Nguru ndimurie atiriri iwe tondu wari kuori no ririkane President Moi uria ugire 1974 na we wari kuo wi mundu mugima no ririkane eigio kande murie tondu Moi aumari ni Kibaki wokire ndimurie ni muraririkana Kibaki ithe wari president 206 no muririkane uria ugire ona ni muraririkana ariku ona eraga ti mundu raririkana wagera thikarudi ni wonaga Kibaki wagera thikarudi ni wonaga Kibaki President Uhuru wa Kenyatta ri ithe ndari president witu na ni hindi araumire ingemuria ugiria ate mwaka wa 2018 ri kendige 2018 tondu hari undu wahanekire ucio no muririkane toria ningi wirega kuhanika reke njuge mwaka wa 2020 no muririkane wathie Keno ri ugethie Marua ri ni urona wira wake riu ri ndimwe andu ni maokiuga makaheheriria aria ni mwario uriku ukirete rami ino ndari mundu ajire aria we ni twetereire warie ni sawa ona ingiaria ciugo milioni imwe ri ni ciugo cigana ingikira rami ino mita imwe ni muranyita koguo ngona ni wega tuhinyie mbere no tukihinyagia mbere ri kuga tutirorera bururi ngire mwana siasa kana ni atia ona maundu maragiokanio makangora makanjeheria hau makanjikia na haha ile mutikionete kagitira nyitirire we rekia rekene kinengerwo mundu uki ngauga ni sawa ile ti horo wama tikuga dire ucio arauga ti wega no atire thina no uria ngwendaga kuga ni atiriri njivu ku bururi-ini na ndio kuo ri gukire ndu mugeni ngirokaga kiroko Kenya ithe tikuo njikaraga no guo ndoka tukaikarania ri no ngoro ndiri maundu ndiranyita uria kurathie ndariu ona itagutariria ni undu wa kamera ici ri ona mukindoro guo kweri ri murona kweri yara gukirora uguo sisi haha nyamu no ndijire muramenya atiriri muramenya maundu maitu ri maundu maitu matingihingicana ni mwanyita turi ari icio tondu riu thenda ndaria icio riu na bara ni ariganira koguo reke tombe tucikinyie hau no muthie na mbere na kuhoya mahoya manyu matirora mutaratara wa Ngai niguo wi bata na nie reke ndimwire na ndauga uguo tondu muri aciaria kwa ni muhoyagira ndimwire kaundu kamwe ni Ngai ekirete thiini wakwa ni thiini gutire mundu ndetigirite no Ngai peke yake kogo na mungigwa akaguthire akakuhanire akagwikikire mimi hakuna maneno kama hiyo ati nakupesa mimi tondu njui muthungu ugaga right makes might we ikoria kwagiriire we koria kwagiriire maundu mama make ni magubuata niki kibii gia siasa gitikaraga kibii giokaga gukara andu makanjia kuonana na andu manjia kuonana ri niguo moragia aya handu haha ngahatire bara na haha ni hari koguo we urehithaga kibii-ini ukaga ukorio kibii na nikiehera ri havara kibii kiehera ri wakiorio thukuru wa Kandudu ri wiha kibii gitia theuka thukuru ikoneka acio mangi ni njui ona itakumwira ni muramenya ni atia namna hiyo ya na ndigocokera maikire njigire ni mwari already